Amasezerano ya DRC n'u Rwanda si inyandiko gusa, ni icyizere cy'amahoro. Ibi byavuzwe na Tshisekedi kuri uyu munsi ubwo yagezaga ijambo ku baturage be, akaba ari mu ijambo ry'isabukuru y'imyaka 65 y'ubwigenge bwa RDC. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ibirori by'uyu munsi bifite impamvu idasanzwe kuko bihuriranye n'amasezerano y'amahoro y'amateka aherutse gusinywa hagati y'igihugu cye n'u Rwanda i Washington muri Amerika. Mu buryo budasanzwe muri iki gihe cya vuba, muri iri jambo rye Tshisekedi ntiyigeze ashinja u Rwanda kandi ntiyavuze ku mutwe wa M23 avuga ko ugenzura ibice bifite ubuso bwa kilometero 34,000 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Tshisekedi yavuze ko ayo masezerano ari ikorosi ry'ingenzi mu kurangiza amakimbirane amaze hafi imyaka 30 atera agahinda mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, ubwo ni ukuvuga cya Kongo, yatumye miliyoni z'abantu bapfa abandi bakava mu byabo. Yavuze ko ayo masezerano afungura ibihe bishya by'ituze, ubufatanye n'iterambere ry'ibihugu byombi, ni ukuvuga igihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari n'umugabane muri rusange. Ati aya masezerano si inyandiko gusa, ni icyizere cy'amahoro ku baturage ba Goma, Bukavu, Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero, Ituri n'ahandi hose hashegeshwe n'intambara. Tshisekedi yashimye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Donald Trump by'umwihariko. Yashimiye kandi Leta ya Katari ndetse ashimira n'umuyobozi wayo ku bwunzi bwayo bw'ibanga bwafashije guhuza izi mpande no gufungura ibiganiro by'ukuri hagati y'igihugu cya Kongo n'u Rwanda. Yirinze kuvuga byinshi ku biganiro na M23. Tshisekedi wigeze kurahira ko leta itazigera iganira na M23 akiri perezida, iby'ubu yaretse nyuma yo kubisabwa n'abahuza banyuranye. Muri iri jambo rye yirinze kuvuga kuri M23. Yagize ati ibi bikorwa bya diplomasi bishingiye kandi ku biganiro birimo kuba i Doha muri Katari. Intego zacu zikomeje kuba ugusubizaho ubutegetsi bwuzuye bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu no gukora ku kugarura amahoro arambye kandi asangiwe mu karere kose. Ibiganiro byaberaga hagati y'intumwa za leta ya Kinshasa n'iz'umutwe wa M23 i Doha kuva mu ntangiriro z'uku kwezi. Byabaye bihagaze nyuma y'uko Katari ihaye impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro, igasaba intumwa zari i Doha kujya kuvugana n'abakuru bazo kuri iyo nyandiko mbere y'uko zongera kugaruka mu biganiro. Mu ijambo rye Tshisekedi yavuze ko bazakomeza gusaba ko ubutabera buhabwa abagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa RDC, kandi ko n'abakoze ubwicanyi baryozwa ibi bikorwa byabo. Amasezerano na Amerika atarabayeho mbere. Perezida Tshisekedi yavuze ko ibibazo igihugu akuriye gifite bitarangirira mu mutekano gusa. Yavuze kandi imiturire n'akajagari mu mijyi, kubura ikinyabupfura n'umubyigano ukabije w'imodoka i Kinshasa bituma ubuzima bugora miliyoni z'abaturage zituyeyo. Yavuze ku ngaruka z'imyuzure iheruka gusenya byinshi ikica abantu, abandi bagahunga mu bice bitandukanye by'igihugu no mu murwa mukuru, ubuke bw'amazi meza, amashanyarazi, amavuriro n'amashuri n'ibindi. Ati ariko leta irimo kugira icyo ibikoraho. Avuga ingamba zitandukanye bafashe. Yongeraho ko leta igiye gusinya amasezerano atarabayeho mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro azatanga imirimo ibihumbi byinshi nk'uko abivuga. Ati
azaba agizwe no gutunganya no kongerera agaciro amabuye arimo umuringa, ni ukuvuga kopa, cobalt na lithium, ariko arimo no gushimangira kugabana inyungu z'ibiyavamo mu buryo bungana mu nyungu z'abaturage ba Kongo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bavuga ko hari byinshi bidasobanutse muri ayo masezerano, avuga ko leta ya Kinshasa ishobora kugirana na Amerika, ndetse bamwe bumvikanye bavuga ko ari ukugurisha umutungo kamere w'igihugu mu nyungu z'abategetsi ubwabo. Tshisekedi yizeje ko umutungo kamere w'igihugu cye utazatakazwa cyangwa ngo ugurishwe mu buryo butarimo umucyo, ko uzagirira akamaro mbere na mbere abaturage ba Kongo. Ngayo nguko rero amakuru yaragizweho hagati y'isinywa ry'amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda ndetse na DRC. Amakuru yacu rero nakagaruka, Imana ibarinde.